Sorry. Livesi lesine sikhulu. Abakabhali makakula la. Ongizwelithini makakula. Livesi lesine sikhulu Marko 16 verse 4 to 8. Jesu ubonwa Maria nebesifazane. Zwelithini makakula. Bayethe wena waphakathi. Awusefuna ukuthi bengifo. Buya ba. Bayethe wena waphakathi. Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Ngemvumo yakho ngwenyama livesi lengithunywe ukuthi ngidolifunza embi kwamakhosi Marko 16 verse 4 ngiyogcina ku verse 8. Silesikhulu umvangeli lomembi kwakho ngizwelithinwa ngamagagula sebandleni leSt Joseph phansi kwababe Archbishop Bigama ngiqhamuka eligongolweni phansi kwa Chief Babe Jozani Mazia. Ngemvumo yakho silesikhulu ngicela kufunza verse 4 bathi nganganana babona lelitshe selisusiwe phela kwakuyinguzanguza elitshe bathi bayangena ethuneni bakhanza libhungu lihleti ngesekudla lembethe umjiva lomhlophe bashaya livalo lathi kubo ningesabi nifuna Jesu waseNazaretha lona bekabethelwe esiphambanweni uvusiwe kufeni akasekho la nasi isikhundla lapho bebambeke khona hambani nitshele abafundi bakhe kanye na Petro ukuthi sewusembili uyayigalile nitambona khona njengobe anitshela baphuma babaleke ethuneni ngoba bese baqhaqhadela besaba kakhulu abazange sebayithi vu ngisho nakumunye ngoba bebasaba kakhulu ngwenyama emavi nasiwafunza ngekuloba kwamakho livesi lekuvuka kwaJesu liyaphinze uyaloba Luka uyaloba naJohani solo babhala kunye kepha ngicela ukukhulumela phansi kwemagama ukuthi lawasho nawufunza incwadi nakufunza incwadi baseKorinte bekuqala sahluko 15 nakathi yena mine kufa kwafika ngemuntu munye kanjalo nekuphila kwafika kufika ngemuntu munye kuthiwa Adam nguye lafika nekufa kepha Jesu Kristu kwaba nekuphila nalike iBhayibheli naselinqoba namhla ngwenyama lithi lana nabahamba boMaria wasemagadala hamba nalabanye lona nguMaria lewathandazelwa inkosi yelizulu wakhishwa emadimoni lasikhombisa kuye kepha soba nelithuba lokubonana nenkosi yakhe lithi ke iBhayibheli asahamba endleleni sayitfolile indzaba kuthi Jesu ulela lithuna ngoba bekalade lithuna la Jesu ngoba kuthiwa bekaphethe amafutha ahamba ayogqobisa Jesu lithi ke iBhayibheli nakafika khona bakhanza litshe selisusiwe yebo endleleni nabahamba bekhona kudideka ukuthi lelitshe labalati kulelapha bayosuselwa ngibani khona tindwe empilweni letinye tentiwa abantu ngekunganaki letinye tentiwa mathemba la ngasimo nambama khumbula iBhayibheli incwadi yaJohane 16 nakakhuluma Jesu wakhuluma indzaba naMartha kukhuluma indzaba yokuthi Lazarus ushonile uthi Jesu mina ngikuvuka hayi ukuthi utawuvusa nje kuphela yena ungilokuvuka lithi ke iBhayibheli namhla bathi nabafika kulendzawo bakhanza lithuna livuliwe kepha endleleni bebanako ukuhlupheka ukuthi bayositwa ngibani kususa lelitshe sine magameni namhla sithi uNkulunkulu wethu lona lesimkholwako lo Jesu Kristu aphinza ngimoyelo engcwele lathi lelithuna nalimvalela lathatha ngathi liyaqedza kuphila batlanga kwaqonzwa into yinye ukuthi phela lona ukuvuka lona ungumdali ngathi ngiyabona nakugicitwa lelitshe kugicitwa ilitshe nalo liyabuka lithi hayi man ningifuqa njani ningifuqele kumdali wami nithi angihambi ngomcinzetela labo labakhethele inkosi le tindvo tabo tinqunywa egcineni kube ngathi noma ngabe kude lithembe empilweni but tibe
bekunqunyiwe emaphakadeni ukuthi bayophumelela vele Jesu lithuna lahluleka kumgodla ngoba bekangilokuphila yena so nakabakuphila Jesu belive batawenda ngathi tinto ngathi batihlela ngendlela yabo sibonga kuba nemakhosi ngwenyama sibonga kuba nemakhosi lavuma ukuthi kumenyetwe lenye inkosi yelizulu imenyetwe eveni labo inkosi lefuna kuthula ngoba yena ukuvuka noma ngabe yini lemile lengathi misithe kwelitshe empilweni lena ngathi ungaphelelwa lithemba nawuthi uyabuka indodi iyaphelela nangilolo kuvuka nangilona lo impumelelo hayi lo lethi impumelelo uthi ngakuhamba naye nje so tinto nathi fika wena le DNA yakhe yelizulu ila kuwe le Timothy sinabheka wona tibone emazulu ngoba wonke umuntu ukudalwe uNkulunkulu bonke abantu abahlela lokukabi bonke abantu abahlela kuphela kwekuthula eveni noma kuphela kwekuthula emakhaya baba nekusengetiswa simo thide but ngenxa siphakanyiswa inkosi yelizulu yona iyathi cisha timpi ithi cisha eveni lakamoya noma ngabe eveni lenyama kubonakala ngathi ikhona but kubakhona kuphila lithi iBhayibheli kulo John matabekade kuthi vele utamvusa Lazaro Jesu ekufeni but utamvusa ngelanga la sekufanele kuvuke khona but angadi kuthi nakafika kuvuka wafika wathi Lazaro phuma hayi kuthi vuka phuma so lelizulu labe selithatha into liletha nyalo ngwenyama eveni lakho sibonga lokuthi nje namhla kutawuphakanyiswa lenkosi yelizulu ngoba sime namuhla hayi kuthi sime kuphi sima embiko lithuna lelivuliwe belivaliwe kuphela lithemba but nyalo sime embiko lithuna lelivuliwe ngoba kude lokungavimba licebo laNkulunkulu angaba khona emathemba latenda into ngasithendeka but kude lokuveta cisha icebo laNkulunkulu wonke lo lahlekelwa lithemba akathathe nasi isinyathelo sekuthi hayi angidzingi nje kumukela kuphela but angidzinge ukuthi ngumncenge angene besibala khathe emalungeni bese tiyendeka tinto eveni lakamoya wonke umuntu fanele kuyimukela lenkosi yelizulu Nkosi ngwenyama ngilelo livi bayethe wona phakathi